India Radio Imphal medium wave meters athum somli point khat kilohertz agiat somgiat leni le FM megahertz zale thum point ngapan hongki puang khia paite program hi tunin Thuthak Lakkhawm Simna le Ngaihkhiakna Phatna la kilom tak tak na hontel khom teu ngai na inei dingu Lateel ama sapen dingin na Pathian samin chi la Tracg Ngaihching na sak dean tel tu te di le kot khwa a pan upa tong thang le aloi nu hat nu in di le kot khwa a tangwal pawgin mang kamin thang Wilson Samuel hau thwam sat lian thang le nunga kim chong hoi wuwung bebem ningthem martha le lamwan hoi te ngai da hontelu hi ngai dingu All India Radio Imphal, Thuthak Lakkhawm asimtu Chingthiankim Nunthuk. Apaisa dakal somni leli sungin Manipura COVID-19 positive case thak minaw tangza le somni leni le Central Armed Police Force CAPF te somni get confirm hi u. Minaw tang ave thak za le somni leni te laka mi thum te hi le state danga pan hongki khiwa adang za le somle kwa tebel Ngaihkhiakna record nei lo hi u hi. Dakal somni leli sungma in COVID-19 na pandam sianga damdo in pot sanmi zale somni legya siamta om amaute hile CAPF apan somni lego senapati apan ni CCC
Lamboy khong nang khong apan somli le sagi Yunako apan somni PR kakching apan thum RD wing apan ni TK ukhula apan li Jenim sapan ni le CCC kangpok pi apan ni hi uhi State sunga COVID-19 active case tulalin sangkhat jasagi somni le thum phata a recovered case sang thum zakwa somale sagi chamten recovery rate hi le zalaka percent somguk le kwa point khat phazau hi tuni in jenim sa COVID-19 ziakin mini molyam non amautia hi le 13 Assam Rifle personnel khatle Imphal isa telepathy apan numei khathiu hi heito simtelin Manipura COVID ziaka molyam mi somni le sagi phata Tripura zanin COVID-19 positive case sak zathum somya le nga mu bein heito gomin state sunga natnave sangkwa zakwa somni le sagi phata tulelin active case sangthum zale somni le gukpha a adam sangguk zaguk somkwa le sagi le heinat na ziaka molyam somya le nga chamtein Meghalaya leng zanin case som sagi le nga positive thakmu soinom non tutana COVID-19 veilala chamte mi sangkhat zani somni le ni pha a adam siang zagiat som kwale asimi kwa chamten Sikkim state a leng case thak som nga le guk mu be to kitonin state sunga natna ve kha sangkhat zanga somni le ni recording he tenglaka active case zathum somya le gyat oma natna apan dam siang sangkhat zale somnga le khatle asi thum chamten he Assam Cabinet in Assam Skill Development University Bill Kichi Kror Zakwa Velbeya Mongoldoi Muna Skill University Building in Phalnapya Bana State Mi Kumkhata Lakmi Noi Lo Mu in Kwantia Dinga Khatenga Sum Zagyale Som Thum Piak Dia Kibol Uruno Doi Scheme Kichi Leng Council of Minister Ten Pompeo He Tengbana Assam Heritage Protection and Preservation Bill Leng Lemsak Pi Uchin AIR Thupeson to Apan Thutut Kinga Zani Nagalena COVID-19 pandam siangmi zale somni lili report a bana heinat nave gukya mu be inom hi recovery rate in sanlam manoin zalaka percent somsagi le ni point ni sagi a chamti a hi state sunga active case sangle somthum le khat phain asimi kwale adang mi kwa te state danga swanin omo apaisa ni somle khat sungin Nagaland COVID-19 positive case sangin heinat na pandam siang record tamzo Arunachal Pradesh Chief Minister Pema Khandu in zanin amau state ten gamgi tungtang ki kumding in Assam te Thuthak pa tading chi assembly thudot na huna BJP member Tana Hali Tara thudot adon na Mr Khandu in sangni le somle kwa kumin Prime Minister Modi to Chief Minister ten tutkhom na ani layun state ni kala gamgi to kisai boina thute ki kumkhawa waya Mr Modi in tuabang boina te ki thutuak taka suvengding in mien chi hi hoibang ma in Home Minister Amit Shah Guwahati Hongjin line leng get na bolno na hidan leng gen be State Solkalin State Civil Services Officer te khanto na ding de naziakin Deputy Commissioner Tutmun IAS Cadre te adia bikhya sa ne pin Ngaihkhiakna ding in center anget na bol pa ta ding chi in Chief Minister Pema Khandu in taklang Phwalpi Solkal scheme khat Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana PMJDY kichi tuni in kumguk chingta August ni somni le gyat sangni le somneli in he scheme anakipan a tutanin crore somni le Lakkhawm thum le nga val bank account honin a to account ya sum crore lakhat le sing thum le sangkhat thunin nuamzaw scheme tom noya PMJDY account holders crore gyat valtian solkala pan direct benefit transfer nga u Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath in Gonda district lupna zathum tazo ding COVID hospital thakhonna ne state adinga to pen COVID hospital ani na hitachi ama sapena hile Noida lupna zali tazo COVID hospital ahi chi hi Noida COVID hospital pen state tumlama teng mipi ten hamphat piwa to ki bol thak COVID hospital pen in bel swalama teng bibi anwaya simten hamphat pi banding achi bana coronavirus dodal na kalswan na lian pi ahi chi in chief minister in athugen na ataklang tunya denga Thuthak Lakkhawm isim theu heiting ahi
COVID-19 dona a frontline worker tena sepan pi inla pa toidan siamin thuzuaw thezak tuin pangken thu belchan dolle thudik na thena dingin Ministry of Health and Family Welfare website apan lezelin la COVID-19 thezak tuin kwama ngoken COVID-19 vedam kikte tenbol mailowin thu hoile maban lamet na to han thon zo in yainat na ve khale quarantine om khate min hi na vengmin te pholak dinga hike thu swa tu Ministry of Health and Family Welfare Government of India Lateel ani nai ngai dingu Jesu neih nuamzaw chila Biakkim Shoute sak Heila deya hontel tute Imphal muntuam tuama pan Ngai Roslyn Elina John Naomi Emmanuel Luyale Siamputen radio ngai tute teng ngai da hontelu hi ingai dingu Jesu neih nuamzaw go man pensa ama ai hi nuamzaw lei sum teng nei sa Jesu neih nuamzaw gam le in sagi tikto kêu na aku mau makai tiếng mo gam sapi sunga mau yan ten hi a mo na thu zoka isa Jesu neih nuamzaw na dang ting sagi neih tung bupi sangi Jesu neih nuamzaw bao tôi na pesa muan hoai in amagum bên thân nuamzaw Jesu neih nuamzaw min thân na sangi ami siang Thuthak pa tôi nuamzaw nuamzaw sunga mang lian ten hi a mo na thu zoka isa Jesu neih nuamzaw na dang ting sagi neih tung bupi sangi ama pakai pensa in zong ai zohi wai zu kum pensangin zong a kum zohi kakha gil tiala di in an kapeni Jesu neih nuamzaw kamakai tingin gam sapi sunga mang lian ten hi a mo na thu zoka isa Jesu neih nuamzaw na dang ting sagi neih tung bupi sangi
Lateel abana ingai dingu Nundan kahon siamta chila Hoihlunkim nasak dia hontel tute nyulam ka apan thangchin mang hau khen thang lamboy swan chingle Jennifer lalhimpui ten hontelu ahi ingai dingu All India Radio Imphal, Chingthiankim Thuthak Lakkhawm Simna le niang sang chingle alom tia pan Phatna la ngaina inei dingu tun ni taklam dakli le minute somli agin to kitonin ihunu abeita munchi a paite program ngai teng teng om nuam le mangpha